Male, so kon dial ner ke chut kwan ka gat ke ye ko dong gare ro. Chana ben ga lesson an chet ke min ngai kona te kon ga lesson en badak dien wala. Ka lesson en badak dien ngai kona la lwa ko kon ga Monday. Ngut ken kona wo ka Monday ban ye to ka memory text te ka wot Israel shoga wal bangwan bangwan wo ka bakal. Chelari yen chamen chelat ke ji chimnen kana yop ye me kap ye chet ke chwor in la kap day ke che ye nong roda ke kwi mo mi wa jo de nek ke tie de roi de min chelat pin yen bia chwa ne ka ti diel ti lenye ni nei dial change min o e dung de ke leubo ke bia chwa dor bo ni ngoni ka bia a dor mi ga mi rero to ka ken riet ka tin bilat ji Israel go chane riet in lat kun yalla nen en min gore ka God Israel and God Israel gore je bi ka special people ka je a chang ne mo ken le we du no mo gore je no bi God Israel bi ka ne it special di bi ka let la ne it to image ma ba ku le gwish en eirin kong la ba turu konyal ba nen ke kan chang konyal ngu chang konyal ke lue ke ta lue ngi ke te kon wa ngen character of God te kon ba ku le benen re chenga dien ke ne ti ne ni chan ne ga re chenga dien ngen bi ku le joy ala bo ke ne konyal ka ba ngai ne ko ke ne te ga da ke ne rin kong ngen ni ga chal ten kon te ga mo ka condition if la bo me no if you do, then out of all the nation, if you do, and then out of all the nation, you will be my special treasure. Alabo rei duri dial bika yen neka terel karo. Alabo ti yen ka dak kane ka juwe monden kong. Go she promise waka God Israel karo promise mo waka kondial. Go aka Monday right kon ka go real karo di ne ka kui much ka men chare la ka but much in chare la ka much ngu anje na dong de kono kul kui jen wo kon yal te ka much me chare la ka much in ji kon yal la ka much mi la shi ande goro wo be shi ane beben nyesh ka ne de la God Israel mulo no go shedde ko no wo shi andu ata chet kiji no guru wo bebe in parts guru be chedde me chi gien men an ka dwer guru bebe lat point ne ti kata chenga de ba God Israel guru no dong bi chenga je ba da ngut kene kana kamuja wa kunyal cha God Israel jako baro dien realaka didi baro dien realaka narar gweje kama chawe jajin joje karar pe ying news nita no ka dien ka kot big joy la ne pot kenyam la ne post panken chana queen ko was gan Israel choka wal bangwan bus bangwan waka bus 25 dong chikon batuk no chelar ne ka chu kunyal Moses ku jogi nene an ba ka ji rei pora mididir kemi wana jawde ling roiche ke ji bika raidu chungat amani chankel chu Moses right nas chu kwen kunyal chu jogi wir kana ka jang ni ke ko go en wale eme kene chang ironi akaba bieni ken lak ko imola ba ke jek ko imola ba ke jek chikaro realeka ko chang mo an kunyal ba ben pin wi pam sinai niam nas dial kibinaz moy ke katar pam ke jogi nya ko roh en go chapam bikot ke bia point de tap rami waje gwer
ba nak che bi pak telara mi bited las tin en ramo ba buk kapam kia ba bar chang ba lei kia ran che bitek mi wa kang kos ke jow mi bar bi ke ben wi pam chu Moses yen wi pam pe kana chwe ke jak ko pos pain ken ke chwe bi ni ken ke chu ke bi ni ken lak chwe na jogi yobro ino amani mola chwara nin kaman ke diok ni baka chwete mar ke ne yel midit ke chu wi pam te par mi gargar ke chwete ke jow kanga mi riera long ke chwe nei te wish las ke chu Moses na nong rar rei wech wa ka ko lor ke chwe chwong tar pam chu pam sinai ken lo tiang ka tol ko chu kunyal nyur wide kamai chwe tole bier ni par chet ka tol twop mi bolke ke chwe pam las eririr me wa kang ke mire baro chu Moses right ke chu ko right de loch kamar chu kunyal ben wi pam sinai ke chwe Moses chol bi ka pam chu Moses wanyal ke chwe je yogi werpin lari na ake charo bur ake charo bur ko bi ka gor ke nyen kien mi woke je bar jit bi riu dien ti ngwan liu amani ken bod pale tin bi ben niamda ake jak roh ko pot loy kien mi wa kwitang ba ka duai ke chu Moses kunyal jogi china de ben wi pam sinai ko chuko gok illa ni kei pin pam be chwa mi take ke chu kunyal jogi wer berkel ke Aaron ke chu bul pala kana na ja ka bor ka roh ko de ka duaj chu Moses chu wa kana chu ka walat la dia ga dia wa kwen mabar but min chane je kan taman ko good point there che God Israel che ka kam wat ke dung do ken yam go dong bi na baro dien da ka ko bi ka ngot kot ba ka je kan cha Israel point ne be yik pot rare be yik pot rare be bi ne ka lak be point de pok en poak dien me kan pot dien me a wa nyu de ne lat in bu ken kud la de ka ke je ko gwa me cha ka lat ken go ba loy ken ja ka pot ba bi ni ke rar ba ka ja ka pot la bi ka ro dien ja ka pot rar me re dien ko go bar dien le di ko bi kul burum ka goy po nya kon nyal naga naat la po nye ne lu ka ne te nyin ngwan go ka char dien euro point pam e ka cha gur ba ka wang dien go bi ran we be ben gur ko da mo kud nen che dete enjen ku ro lo kuma tol ko kuma ro ka par ko che gur go ba point nen ko me cha glory ko me cha nen kan de kan dia de liu no and dung do goy ko nyal me wa ne kan me we ben pin chwa ne yelle kan mar edit re por ko me dit me ji pam sinai che kum ka tol no te partin ko de tol ten ke te mai tin no
So dia when chere ga ta la te volcanic eruption. No. So ke me ji talk enje no chu kang we ke me wi ka jo me di long. Kang e kwot ka jo me di wa chu ka wala me ne dia le chu do ka kam. Chu ka ja ka dwal no mo ka bel 19. Wa che ka ja ka dwal me ne tin chu do ka kam. So mo lo no on tema. Eni ja ka ro ko ba dia la ka ke ya lu ka lu ko. Lu ko gwa me ne cha cho le ka decalogue. The term decalogue yo Deka kara luda no well. Logos luda no riet. Luda no ke riet well. No ke riet well. Then taken ke chuting one bag le chole ke lue kwa dang well. Ke ngot kwa dang well. No. So gwa ma luna the decalogue luda no 10 words. Riet dang well. No. Na me waje ni nyuzo ni nyuzo konta kwa dhaken. Eken ti nyuzo kon o kwa dhira matedi. Ken luek ken riet dang well titi. Ken bo pain ken bo nyo the con ta dong de ching con nyo the con ko the ken ke nyo the con ta dong de te con ne de la ne ko nje ne kwale chol ke na go kut che gore be chet de be ben kam ngani be ben kam ne te cha yara dwer ko ba kon kule nyoka chale nyore chinga dan ko chu kon te ke chang mi chet ke chang ko ene mi chu kon kut ne mi chu kut kon kam chiande mi la lueke nje ne bi kon kule ching ke chang mi la mi chet ke chang ko do. So wa ken luek titi ke luek to dorare ke ken nyin ne ni dial chige nyin man karo chige nyin wun karo chige nyin bul ne pala karo chige nyin kurchi ne karo ke nyin ne ni dial ke chige butu ala chige butu ke dia tele gwa re nini take away mondial ke mani chingro nyal ma ba ko lar tini chaku gwa kwaro na karo dun tele gwa ma ba lar tini ichaku gwa kwenyin kun ko kwal ala wo chiang ko mo bete tin la dorar mi chibutu bu wi mo dan tok but bi chiang ko mo ba ngur kemite tin bi goy de wo kemi were na ro den jene chol gana ke de dorari ke nyene ne dia chi Bible Exodus che ken luek che ken rie dan wele ti che ke chole ke luek dan wel la 10 commandment me chana kwen in ka verse 19 chapter 19 verse 19 che lar ne che ke chole den tong no verse 19 che lar when the sound of the trumpet grew louder and louder Moses spoke and God answered him ke cha lar chu kut cha Moses so cha lo ya kut ke kut wan jara me gor ken rieti no kut cha ke riet waliti gor ke jen ke lade ke jen lar ko mo ko tok de se mo ko kon le kwen ke verse 19 en tamen ho me wakang ke mi re bro chu Moses right ke chu kunyal right de loj kamar no chane ke jigala wo ke riet bagra to ko then God spoke all these words saying Exodus chapter 20 verse 1 chala chu kunyal la titi lat chwe egan kunyal kuzdun kam yarar ke Egypt lo no te me ried titi lar ko chike ried Moses sometimes ba ga chole ke ko ngod Moses ba chike nyin Moses ne me nyu je kon go ken ke ried la te bagrar ko akut lar kamo anyo gwal ndong cha wa kan ye kut gor kamo jen gor kamo ka gwal me cha gor tini jen gor kamo ka Exodus chapter 24 verse 12 la chika gor Moses gor ka kut verse 12 shelar ne now the Lord said to Moses come unto me on the mountains and remain there and I will give you the stone tablet with the law and the commandment which I have written for the instruction. No. So, verse 12. Shelar ne chu kunyal Moses jogi berka wi pam libnitin baji wakam pam tipat tinte tin kene luek tinte right tin kene luek tin chagor ke kui regionas imagine tin chagor kunyal lar jamon go
jen ramengor yetiti ke ken ried dang well ke luek dang well iti. So chi Exodus la book Exodus chaka chole ke luek dang well 10 commandment, also name agreement chaka cholba ke mat right in dang well. From the word and the one jaka to give rumi chale edut, edut in Hebrew language. I don't know, Exodus chapter 31 verse 18 chelar, when he had finished speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of testimony, tablet of stone written by God's fingers. Mulunugo waka korg me chika talk me chi Moses ne jakwa na tong nora. Exodus chapter 31 good for ne showing chaw nyoka chola kenya and can read word tea Bible ke choledi. Exodus chapter 31 verse 18 verse 18 shalarane kashwe Moses come excuse me kashwe Moses come perm dangro ti pat ti cha luik gwartin gwat che talk right we palm Sinai perm to gor nikut ke yade firm to God. When he had finished speaking with him on the Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of testimonies. Guadamana kentung nuara je kachole kenye nena. Chala no go Moses confirm dangaro ti pat ti cha luek garten chaga chole ke luek and them tung nuara, but me kwen kon ga tok ling lizni me chaka lare ka right nena witnessing me chale testimony. And alle testimony and nin right nin no so chi book jala ngu chaga chola kenyan testimony ga chaga chola kenyan mat right me chen ka ta take agreement contract and chana ye ga ma contract means la bo mi mu wilat la take a contract mi chang juru ne duel la take a warga ma la tanya ye ne gwen duel so mu lo no ntama de ga chola ke contract ni tin chana tang ko kut ke de ga chola ke yalungu ke riet nene la witness come dan ko kut en min la nen go kon ntama ngut no and jene cha come kon ke testimony, and there are also words of agreement no gwalten tika chu to kong. So 10 commandment name the words of agreement no mo riede mo jege ke min chale debre abrid katok ji Hebrew Exodus chapter 34 verse 28 dia tong no is not helping us get translation yen ken yer kediti so gwal ma cha kon yoge te ke luek te gwal te kan ke version dangro ayo akon te yoge ke luek dangro chi ke luek dangro ba do cha ka lat kereo chema bogin nyam la di cha la ne ke la di cha onyo ka la ne gwa mo dong de joy te kan get differences in the mirth, but chi get different de kong go te kon ga cha gor ka yat then chi ran ga lo lat ko tok de gwaran cha goran ka Exodus again gwar according to la de lat ko bene ka gwaran cha goran ka Deuteronomy ke nyak la ni ngone ke nyak lat ni ngone la bo lat Moses ne ka tok de no la bo ku paraphrase ne ka jena mo de kon go jo lamu la different. So gwa city la bo gwa da chi ka tak ke chumun njen chi Moses che wo go no dong ba ga Israel ba ga nyoga la riet te dia le chi kot knal kalat. So til ke dang mo woni he dang mo to long la ni cha la ne ke so gwa me wa chi Paul la bo me che ra ne ka jirom cho go wel dok la po kwe kwot ne kan lu kot dang waliti me ra go I chola ke ne ke nyin no ka chan ga jite kan ga chu to ngwan ta me ka agreement ne ke testimony ni no ka kan ba ka contract at the same time, but ye Paul kon ba joga te lu ti ne ke lu no ka kwa ye met ngut go tam dan de kon ko ne nyoka ka jirom chogo wel diok verse in Romans chapter 13 verse 8 to 10
Jana go dong de ko na ka tong no re. Okay, 13 verse 8 to 10 shall arne. Ramo nog ramo nyen ta inje ta ine ye. Che wi chwa te ke mi ngwale karan. Ka nog ni ro. Ka go ramin nog ram mi dong che pek ngude ke le ulat. Mulo no ngulat pole ndama kan ngot ke le gor kun na go biate ko nok kam ne kun en ken de cha walat ke riete nyen ngwande kon. So that's according to Paul mulo no ndama ke riet no ka. Te ke chola ke riet wal ke lue wal ka agreement ni wal ke nen wal ke de ke chola riet no ka dang wal. No. So chungut bel bangwan dien chungut elari ichu dom chu ranak chu kwel chu loidu bija ke dit ke lue tin ko kien mat ke eriet ke le mai nok gwan tie ga du shet ke min nok ro du nok chagwan tie ka alade ka dwor ke go nok ejen pek ngude ke le nyen lat pole gwa menen tema and we coordinate 10 commandment and we look with point ke ne jene ka ngu jene ka nok chi John war ga wonyo ga garba ga kwidien kan look with dong an ba ko kwen ne ko pogling ne the first letter of John letter John in nyam chogo ngwan person well bakelen we have come to know and have believed the love which God has for us jene kon chane ku ngach ka chane ngat and look into the come con that God is love and go could point there and look and the one who abides in love abides in God kada mitere noka a genetere ko and God abides in him ka chin ko drai ba mulo no ndama mad John ka ne Paul no luek ti ha ka yalangu ka lut kan ni nok no ne chana pal kun merel ko ro gwara lo ga jitas lo ai gwadin ke ngijin jingi ni ko gwara ga kui luek ni ko en wo gwara ke ti chiri alaka ko dere ko ngesh ko nok ko ne tin tire da nok ko ne tin tire da tyanga tiel ga nyir ka lat jeng ne kwadine che gorn wo bine nge ka ta shi ngado min go kwadine lo ko ngai je point of gwadin che ka ring te chenku chengure tin go tin jilat tin de go ka ja gwadin che kala gure ka gwasdien loko ay nga sa da gwaran go ba ko ju gor ra jalen ci ne cholten pati de la ndam ko go ga chodu ko chul ka dum la kwara amen.